Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Ka Indian Foreign Ministry kaya thu baga yung bishar jong kari Qatar kala pynduna no ya ka jing shahshet Patok hadu bandayam ya ki prangut ki shipai duriau ki bana India. Henry kampat penti kenapan ya ka jing penshitom ka bathamai bakin sha pengan. Layathu ya kita ki prangut ki officer shipai duriau ki syakem hakalai pauturik ubnai agas arhajar arpoar. Kita ki prangut ki shipai duriau ki kentup yu Kapten Navtaj Singh Gill, Kapten Birendra Kumar, Kapten Zaraf Vashish, CDR Amit Nagpal, CDR Purendu Tiwari, CDR Suganakar Pakala, CDR Sanjeev Gupta but CDR Ragesh. Shushu layatho bagitay ki prangut kila syakem namar bagitay kinong sentiat jong ke Israel. Kibor penyan ka Qatar bar kila ong bagidon ya kasabut kablalap haki laptop jong kitay ki prangun. Kitay ki shipai duriau ki kentup ya way u officer u balatray kum u commander major jong ke Indian warship. Kitay ki officer kila tray hakadhara Global Technology and Consultancy Service Private kani kadai ka company shimen bar ka baay jing hikai ya ki shipai duriau jong ka Qatar.